Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi nisasibukele apha eSABC lihaye. Igunya abantu ke lotshutshiso lisamkele isigwebo sobomi esithiwe ngakuKelly Smith, uJaquina Apollos kunye noStephen Van Ryn inkundla ephakamileyo yaseNtshona Koloni. Phambi kokuwisa ke isigwebo, uJudge Nathan Erasmus uthe ayikho into ebathelelelayo kanye ebathelelayo aba bathathu nekubekhokhela ke ekuncitshiseni kwesigwebo sabo banikwe neminyaka 10 ngaphezulu umuntu emnye ngamatyala okuxhwile kunye nokuthutyuzeliswa kwabantu. Ukanti ke inkundla ikwayelele ukuba uKelly Smith, uApollos kunye noVan Ryn ukuba bangaze bavunyelwe ukusebenza nabantwana. On the human trafficking charge, you are sentenced to life imprisonment. On the kidnapping charge, you are sentenced to 10 years imprisonment. Esi sigwebo siluma sivuthela kwabo basenombuzo wokuba uphi uJocelyn. Closure? No. Our hearts are broken. We haven't found our green-eyed girl, and closure will only be when we found her. Amapolisa kunye negunya abantu lezotshutshiso bonelisekile sisigwebo. Sigcobile kakhulu sisiphumo esenzekileyo namhlanje sobana bagwetywe ubomi entelongweni ngetyala lokuxhwila elokuthengisa umntana lowo kwakunye ne-10 years ye-kidnapping. Amagqwetha wesisithathu athi sele ekulungele ukufaka izibheno. Kwange 2nd of May we knew sizobhena. I was ready today ukuba ndithethe phambi kwenkundla isibheno sam enesizathu zam zokubhena. Ngethuba kuxoxwa elityala, inkundla yachazelwa ukuba ukhangelwa kukaJocelyn kwaba yimbali nanjengoko kwakhwetywa abecuphi ukusuka kuzo zo 151 izikhululo zamapolisa kweli phondo. Nangona kunjalo lo msebenzi wabuya nelize, kodwa amapolisa athi soza ncame ukhangela le ntwazana. Kwiindaba ze-SABC ndinguSiphiwe Kobasi eSaldanha Bay. Ukuva banzi ke mbukeli ngale ngxelo ngoku siza kwamkela umnumzana uPetros Majola osuka pha eKhula Community Development Project kunye ke nomnumzana uMpumelelo Zikalala oyingcali ke nengcaphephe yezomthetho. Mnumzana uZikalala nomnumzana uMajola masinibulise ngalentseni sibambe ngazibini ngokwenza idinga kunye nathi. Ndizawuqala ngawe mnumzana uMajola, ndiyathemba into yokubana uyaphila ngalentseni. Yes, nami mandibulise kunina kubabukeli, ndiyaphila ndibulise nalapho umnumzana Zikalala. Mnumzana uZikalala siyathemba into yokubana nivuke kakuhle ngalentseni namhlanje. Hayi kusahamba ngohlelo nama ngibingelele kuwena nakuba Majola nabalela abahle emakhaya. Sibambe ngazibini. Mnumzana uMajola siyaqonda into yokubana kuwo umbutho wakho uthe gqolo ujonge nempilo yabantwana, zonke izinto ezichaphazela abantwana zizinto ezifika kuqala kuwe. Kwaye ke sithe sabona kaloku into yokubana ugwetywa kwesisithathu kwelityala likaJocelyn kuza nakubeni ke ilizwe liqaphela iChild Protection Week. Xa ujonga ugwetywa kwaba bantu bathathu ungathi mhlawumbe mnumzana uMajola wanelisekile. Hayi andingekhe ndithi ndanelisekile kodwa ke zinto zimbini apha kule mpendulo yam. Eyokuqala yes, isigwebo sisawunda kakuhle kodwa ingxaki yam yokuthi uphi umntwana, kuba eyona nto ibalulekileyo ukucinga ukuthi uba lo mntana usaphila ingaba ulila inyembezi uday and night efuna ukuthiwa reunite nezihlobo zakhe noba engomama ke lumthengisileyo, kodwa abantwana aqhela ukudlala nabo kwi-community, i-extended family nabanye. But on the other side, xa ujaji ewisa isigwebo sibe nendawo ethi baza kuqinisekiswa ukuthi abasondeli ebantwaneni. ISouth Africa ke umthetho wayo walapha o-flexible kakhulu no-lenient towards perpetrators. Unexesha loba lo life ingabi ngo-life, exesheni elithile unikwe iparole. Ingaba ke ngenxa kuthiwa akuzuphinda usondele abantwaneni, umama lona kuzawuqinisekwa uba akanabaphinde abe nayo umntwana, kuba kaloku uba uphinde wenza omnye apha koJocelyn unless kuthiwa uzuphinda usondele abantwaneni, therefore siyakuvala uba ungazibuphinde ube nayo umntana, kuba nxa ephinde wanayo umntana samnqanda njani.
Ngumbuzo Tshotshentla lowo kwaye ke xa sijonga kwezomthetho no section 28 kwi constitution Mzansi Zikalala uyichaza ivele into bangaba umntwana nomntwana unelungelo lokuba akhuseleke ngawo wonke amaxesha and umbuzo Tshotshentla kwelicala lika Jocelyn kukuba ewe siyabona into kubana bagwetyiwe kodwa uJocelyn uphi siyaqonda into kubana umkomishanala wamapolisa kwelaphondo uqinisekisile into kubana bazawuqhuba ngophando kodwa umbuzo Tshotshentla kukuba liqukunjelwa kanjani ityala kuthiwe naba bantu bagwetyiwe nakubeni umntwana engekafunyanwa. La kufanele sibheke kakhulu ukuthi umuntu usukwetheswe icala elithini. Asikhumbule la bathusanga icala lokuthi umntwana bambulele kodwa icala bathuswe lona lokuthi ile-human trafficking nele-kidnapping. Now kubalula ukubheka lokho ngoba masabheka i-definition noma incazelo lamacala ukuthi ayini noma ama-elements akha leli cala. Akukho la kuthiwa khona ukuthi umntwana afanele ukuthi usedlulile emhlabeni noma semthatha njengomuntu ongasekho. So kubalula ukuthi i-state noma uhulumeni akwazi bese hayi noma ngingasitholanga isidumbu sakhe either phila noma ngabe kuthiwa usedlulile emhlabeni kodwa still ngizokuprosecute bese ngiyakufisela ngokushukisela lokho. Into esuke iyenzeka ke lapho uhulumeni usuke ethi ngifuna ukufundisa nabanye mhlamba abokungenzeka ukuthi basafisa noma bakade becabanga ukuthi bafuna ukushushubisa izingane zabo bese ngiyabatshela ukuthi ingalo yami ende nenkulu izokwazi ukuthi kuthole izokushushisa base ukuthi ngokubeka ejele mangikuse ejele angikunikeze lo 10 years kuphela kodwa ngokunikeza even life imprisonment ukuthi impilo yakho yonke isifiso sami njengenkantolo ukuthi ungaphumeli ngaphandle wena ngoba khona izinto eziningi ozenzile ezingahambisana kahle. Yiko ke bekwazile ukuthi iNPA namaphoyisa abuye ejabulile ukuthi cha umsebenzi wethu usuwenze kahle sakwazi ukuthi kuba khona abantu abazoboshwa njengoba sebeboshiwe njengamanje even though singakaqedi uphenyo lethu ingane singakayitholi noma ade yaphila noma isidluleleni emhlabeni. Besinethemba Mnumzana Zikalala into kubana mhlawumbe phakathi kwesisithathu omnye wabo angasukume ameqongeni mhlawumbe anikeze umkhondo wokuba uphi uJocelyn Smith. Singabona mhlawumbe njakubeni ke bebotshiwe singabona mhlawumbe omnye wabo asukume mhlawumbe asinikeze umkhondo nje nakubeni ke bebotshiwe. Kusengenzeka lo kodwa ngebhadi ngabasemseni wabo ukuthi bafuna ukusho yini ukuthi kwenzakalani. Enye mhlambe i-process nemenye indawo engafanele besiyangena ila sebe apply khona for i-parole kodwa lokho kuzobe emva kwesikhathi ngoba mo apply for i-parole even ne-parole board isala phansi besithi cha awuchazele ukuthi leli lumgebengu benzeka kanjani yinto ekade kumotivate nokade ufuna ukuyibona la i-parole board ke la this time yofile ibisithi ngesikhathi icala lingenile enkantolo sokhumbula ukuthi wena ungenanga khona yithuba lakho ke manje ukuthi ukwazi ukubuyisana mhlawumbe usuhlalile ngaphakathi ejele wabona ukuthi umzima kanjani mhlambe even i-conscious yakho isibuyelile kuwena wabona ukuthi ayifundambezo wami uyangithinta la ake ngihambe ngelikhuluma ipendulo mangabe ngamdayisa ngisho ukuthi ngamdayisa kodwa ngazi ngamdayisa labani noma ngimazi ngosaphila la ekhona so sengase livele lo thuba kodwa ngebhadi lelo thuba lizovela emva kwesikhathi because bazobe sebehlalile 1/3 of the sentence yabo and then besiyenzeka behind closed doors la bazobe sebekhuluma khona nge-parole board okungenzeka kungabi izinto thina njengomphakathi i-information esikwazi ukuyithola ukuthi kwenzakalani kahle kahle la kanti ngiyacabanga ukuthi nomphakathi kubalekile ukuze wazi khona bonke abanye abafisayo ukungena emkhubeni omubi njengalo bazi ukuthi hayi ngeke sobanishwa ngendlela engekho right nokukhuluma nje ne-conscious of members of the public ukuthi cha ningayenzi lento anisakhi isizwe bangabe engage ku-conduct nje. Mnumzana uMajola ziyaqhalabisa kakhulu inkcukacha manani ezidizayo into kubana kwi5 hours abantwana bayalahleka apha eMzantsi Afrika. Sithe ke xa sijonge ityala lika Jocelyn Smith seve into kubana kuyatyholwa into kubana umntana wathengiselwa isangoma ngemali exabisa i20,000 rands. Siyaqonda ke into kubana zizinto mhlambe ezingathi zichapha ke ezo apho ufumanisa into kubana umntana uyathengiswa for i-ritual purposes. Ndiyafuna ukuqonda into kubana njengokubusuka khula development ingaba izinto ezibumila kunje zichapheke kangakanani apho sibona abantwana bethengiswa for i-ritual purposes ingaba izinto ezichaphakileyo? Ewe ndingatsho kona kuba naphaya eFlagstaff Bizana sake sanayo umntwana sasemngcwaba engenantloko intloko yakhe ithengisiwe ithengisele usangoma ziyenzeka zona zona abantwana ufumanisa into yobana ngenxa yobulewe kuthiwe kufikwe
amalungu omzimba engekho, sithathe ke ngenye ixesha ukuthi mhlambe lamalungu lo muntu wangcwabile, but siphinde siyibhilive ke into ethi indeed abantu bayathengisa bethengisela izangoma for into yobana kwenziwe loo mayeza kunyangwe, abanye kunyangwa amatyala. But ke ndiyayithanda le point ka-Mr. Sikalala kuba phaa kulaa process ye-restorative justice kuye kujonge nento yobana before uphume masikuxolelanise kaloku naba bantu bonileyo uphi ke umntwana. Mhlawumbe ke bazathi bawutyiwa yitrongo iminyaka aphela omnye sithi no sewucacile uba ndizophinda ndiphume apha mandimcelele umntana apha akhoyo kuthi kubanjwe nesangoma esi sithenge umntwana. If umntwana at all uthengiswe kwisangoma okanye umntwana uthengiswe kuloo ndawo wathathwa wayokwenziwa ikhoboka in whatever way, kuba nxa sicala nge-trafficking in persons siba neento ezininzi ezenzekayo. Bathengiselwa ukufundiswa ukwabelana ngesondo bebancinci, bathengiselwa uyokuthengisa iziyobisi, bathengiselwa ukusebenza kwiifama and bathengiselwa ngokuthatha amalungu. So sawulinda ngelo xesha. I like the point ayirayizileyo ukuthi akunakufana uphume ngeparole ungekayithethi inyaniso ethi kanye kanye kwenzeke ntoni. Siyaqonda into yokubana Mnumzana uZikalala zithe gqolo ukuxhaphaka izinto ezimumila kunje njengoko esisho into yokubana uTata uMajola there are many cases involving children apho sibona abantwana amalungelo wabo enyashwa. Siyaqonda into yokubana noTarzan van Wyk ngabantu abalahleka ngakubeni ke abantu bebhiyoza kodwa kusasele imibuzo. Ingaba mhlawumbe zikhona izinto ocinga uba mhlawumbe zingareformwa legally zihlaziywe uqinisekisa into yokubana abantwana bayakhuseleka ingakumbi xa sizawujonga kulo mcimbi kaJocelyn Smith? Kukhona kufanele sikwenze. Okokuqala uqinisa umthetho mhlawumbe negwebo eyiphumayo. Eyesibili bese kuzoba ile eparole. Umbona ukuthi umthetho usebenza kakhulu esikhathi kusa-investigate kusakhona law enforcement umuntu aboshwa enkantolo afika anikezwe isigwebo. Kodwa once sesitholile isigwebo sakhe se-Under Correctional Services Act kukhona mhlawumbe abantu abake bathi ayingeke engathi bathanda ukubalula kakhulu ngokunikeza iparole. Okokuqala thina sazi ukuthi umuntu umenikezwe life uyohlala ejele impilo yakhe yonke, kodwa siyambona nami useyacanasa la nithi useshintshile ngendlela kade iyona. Ufika kanjani lapho? Nisuke nikhulumile nathi as members of the community masithi cha ikhona into emvimbayo ukuthi akangaphumi. Okunye mhlawumbe kufanele kubheke lokho khona kuzobotsha ubulungisa bukhona yini. Kodwa esibili kakhulu kufanele sibheke ukuthi ukulwa nobugebengu noma neyihlaba efana njengalezi akuyona into ekwenziwa umthetho kuphela. Umthetho ukhonela ukupanisha laba abasuke sebengezwa. So ama-committee members kufanele abe involved. Uhulumeni kufanele abe khona. Bese sizobheka into eyodwa. Size sifike la kule nkinga sifike kuyona nje sifike kanjani. Kunabantu abakholela ukuthi mangabe wenza umuthi ngengane kukhona izinto okwazi ukuthi uyithole. Asikhulume nama-traditional leaders ukuthi cha kanti madoda ukuthi kube khona abantu bena abazothi bakwazi ukwenza imithi ngengane khona kuzokwehlisa ukuduka kwazo. Number 2, nathi as members of the community ake sisebenzisaneni manje sihlanganeni sisodwa la sothi khona asishintshe le belief okuyiyona. Bakhona phakathi kwethu kungathi uhambisana naye akushesha lungiswa kubuyele eceleni noma sihambiswe umcimbi emaphoyiseni nokwazana nje khona kwi-community ukuthi hayi ngiyazi ingane kaZikalala le base ngiyibone ehamba nomuntu engingakazi ngiyibone ehambe naye angisheshe ngiyihlabe ikhwela ukuthi niyaphi niyokwenzani ngifuna ukwazi. So that sense of community kufanele ibe khona kakhulu ngoba umthetho uma ufika only at the tail end ngesinye isikhathi usuke sekulethi kakhulu. Tata uMajola siyaqonda into yokubana ewe i-community yase-Saldanha Bay iyachulumanca xa izawubona esisithathu sibanjiwe, kodwa njengokubusitsho sisaqala udliwano-ndlebe into yokubana umntwana uphi ucinga uba mhlawumbe yintoni engenziwa ngezomthetho uqinisekisa into yokubana uba ngaba abantwana balahlekile abalahleki nje kuphela kodwa uyakhonjwa umkhondo womntwana uba uphi, noba ke mhlawumbe ke ngelishwa ufumaneke ebhobhile kodwa umntana uyakwazi into yokubana umkhondo wakhe waziwe into yokubana uphi. Ucinga uba ezomthetho funeka eziqinise phi uqinisekisa into yokubana oku bakusiphula nengcambu? Kuninzi ofuna kwenziwe ekungaxhomekekanga phaa emthethweni kuphela njengoba isijumile Sikalala. Kufuneka nathi singabahlali kwi-communities silithathe igxathu lokuqiniseka ukuba abantwana bakhuselwa. Sithi unento eyazi yenzeke emntwaneni, the reason ndifuna ukumseka kwinto ethethayo ukhona umuntu oyaziyo ukuba uJocelyn Smith uphi, but lo muntu mhlambe uyabona but unento ethi ayifuni mna.
ayingomntanam. Now inida ke ngoku sibuyele back to laa nto esenziwa ngumzi ontsundu wokuthi umntwana lo wam ngumntwana kammelwane, ngumntwana we-community, so that sibambisane ukwenza le nto kuba umthetho wona kungagwetywa. Yabona ke kwinto abantwana ndiba buhlungu because kukho ii-cases ezininzi nangondihlela apha ezenza ndibe neenyembezi xa ndijonga kukhutshwa icase yomntwana, whether lo mntana ureyitshiwe okanye ubethiwe okanye uthweni, kuthiwe i-evidence is not sufficient. Uqonda xa ereyitshiwe lo mntana yintoni le ingenelanga. Na ubone mhlawumbe lo mntana funeka uthi ke makazoreyitshelwa lapha ecourt phambi komantshi so that umantyi azawuxola xa eyibona. So zinintsi izinto but zisanida thina bantu basekuhlaleni, whoever omaziyo lo mntwana uba uphi, noba lo mntu use-China, noba lo mntu use-Venezuela, but le nto was on a national television, uyabona into yobana kuqhubeka ityala lokukhangela uJocelyn. Why laa nto engaphakami? Kutheni yonke into funeka ixhomekeke emapoliseni? Kuba amapolisa awazumazi but thina abantu bamaziyo apha kwi-community kumele basime ngenyawo. So laa community yaphaya mayincedisane nathi. Umama kaJocelyn unesibindi. Siye sithi ke thina kwantu nesibindi esimnyama. Isibindi esimnyama esoba mhlambe ungumzali ude watsho nomakhulu wakhe wathi inimba yakho iphi xa ulala uvuke ekseni umntana wakhe engekho uthini ngumzali. Mnumzana uMpumelelo ibhlungu kakhulu kuba ngoku sizawucinga into yokubana ingaba amalungelo abantwana kathethwa ngqalelo xa sizawujongana kwii-cases ezi umnumzana uNwajola athi thaca kuzo, especially the cases of rape apho kuzawuthiwa xa kufika kuthiwa no ayikho i-evidence enough bomntwana ngabe kanti wenziwe loo nto ayenziwe. Yintoni kanye siyaqonda ubana kudala siubuzo lo mbuzo into yokubana yintoni kanye ekumele into yokubana iyenziwe, especially xa kuziwe ebantwaneni. Ngaba abantwana mhlambe from i-early child development funeke mhlambe kube khona noba yi-subject yezomthetho, because kuyabonakala into yokubana umntana ngoku sele yedwa uba ngaba umzali wakho okuzalayo uyakwazi ukwenza loo nto. Into ethi nawe ungumntwana funeke unalo ulwazi lomthetho into yokubana mhlambe wenza njani. Ingaba mhlambe kufuneke ku-introducwe i-law subject esikolweni so that umntana akwazi into yobana azikhusele. Mhlawumbe kumele siqale mhlawumbe sibheke intweni ezimbili. Mhlawumbe siqale sibheke ngawo umthetho. Siyadinga mhlawumbe ukuthi ama-investigating officers ethu ke siwatraine kangconywana. Esotrain ukuthi umuntu makuthiwa uyangena nje police station nesigameko noma uzobika kanje iphindile simtreat ngayo, simthatha simusa kuphi khona sokwazi ukuthi athole usizo elizokwenza ukuthi evidence ephelele ibe khona. Ubona umthetho unama provisions akhona, you must be found guilty beyond reasonable doubt. Okuchaza ukuthi akufanele kube khona enye incazelo ngaphandle kwale eletha umshushisi ukuthi ngempela lo phambili noma oseboxini ulenzile leli cala. Ngeke amaphoyisa akwenze kodwa lokho ayadinga ama-members of i-community noma umphakathi ukuze basebenzisane nawo. Yila ke ama-awareness campaign azobe sengena khona. Angena kabili. Eyokuqala yoku-understand ukuthi umthetho usebenza kanjani, khona uma uhamba umuntu e-police station afika abike ngendlela ekuyiyona yona. Eyesibili ukusivimba kwalesi sisavu ukuthi asingenzeki. Ukusivimba kwethu kuhlala phansi sithi iy'ngane zethu zibaleka kangakanani emphakathini. Ingane yami ingane yakho asiyikhuliswa sonke kanye. Kodwa instances la khona umuntu omisbehavile wangakwenza ngokuphula lo mthetho, asimnikeze sentence enkulu ukudlula wonke khona kuyohleze kwazeka ukuthi anikwazi ukuthi nizenze lezi zinto. Ngeke simshiye ngaphandle kuhulumeni ngoba uhulumeni uyena okwazi ukuthi adonse kakhulu izwi lakhe lizwakale ebantwini abaningi. Nathi singadephendi kuyena kuphela. Masiye emasontweni asithi silalele inkonzo ngala namavesi sibe sizumfundisi siyala ukuthi asiphathe kanjani. Ey'ndaweni zobumnandi suke sikuzona ukuthi kujuxuzwa ngala kodwa i-process noma i-message ibidlula ukuthi ukuhlukunyezwa kwengane akuvumelekanga. Mangabe usola ukuthi ingane yakhe ihlukumezekile naye imigudu nemibandelo oyilandelayo ukuze amaphoyisa akwazi ukuthi udaba lakho alithathele phezulu. Usezamele uhulumeni even ngama-Thuthuzela centers, but all those tools ngeke asakwazi ukuthi implementeke kahle mangekho umuntu ozowa implement osuke eqashwe uhulumeni nowazi ukuthi kumele enziwe.
Intsebenziswano ngamandla watsho kwavovotheka mnumzana uZikalala xa siyiqwela siyiqongqotha mnumzana uMajola njengokwesisho into yokubana yonke lento ifuna siyingingqi siyicommunity sibambazelana okanye sibambane kumntwana omncinci othi hey andithembi kwa umama lo wam sentsho yonke leni into kwa esikolweni mhlawumbe uthini xa uzawumnikezwa amazwi enkuthaza nokuba ahlale ethe gqolo elole amehlo kuba nanini na isithonga singatsho. Ndiyawufaka ikhwelo ndithi makhe sibuyele nakwesinye izinto bekhe ndazibona zobana xa abantwana bephumile esikolweni kube khona abasisana baphaa mhlawumbe banee-matric grade 12 bazi-graduates unemployed bayakwazi ukuhlala nabo babenzise ama-homework bancokole nabo kuvulwe nje ii-topics zoba umntwana abe nendawo ayifumana those child-friendly centers kudlalwe nabantwana in the afternoon so that nomntwana ongenamntu wokumnakekela mhlawumbe ubuye esikoleni abazali bengekho uyaba ndiyaphaa kulaa center siyokudlala phaya kwakhiwa ubuhlobo abe nayo nendawo yokuthetha xa eyazi uba upheleke kakubi ekhaya so that we can identify iingxaki zabantwana early singaboni umntana selimele kanti uba besinendawo esihlala kuzo sincokolwe nabo after school besiyawukwazi into yobana sibone uba tyhini ikhona into apha ekufuneka siyilandelele. Xa siyiqwela mnumzana uZikalala, do they stand i-chance yokuba mhlambe baphumelele i-appeal esisithathu? Mancane amathuba khumbula ukuthi even nasenkantolo abangenako ukuzothula ubufakazi so inkantolo ibunofakazi obodwa nemiversion eyodwa of uJ State banikezwe ithuba balinqaba bathi cha inkantolo hamba yodecide kodwa kukho esikhulumo so nawe kuthiwa bayifake i-appeal makuthiwa iyadlula mhlawumbe ye-Supreme Court of Appeals amathuba ukuthi balwine lelo cala mancane because kwi-appeal sokhumbula phela ukuthi abupho ubufakazi obusho obungenayo yilokho kade bukhona obukhuluma enkantolo yasekuqaleni so uma ungakhuluma ngalutho at all and chose to exercise the right yakho to remain silent. Unfortunately, inkantolo noma iversion noma irecord elizosala yileli kuphela phambili enkantolweni uma ufunda lona libiza into elodwa nje ukuthi they are guilty into efanele bayenza fanele banikezwe isigwebo mhlawumbe sebengakhalayo ngokwesigwebo kodwa nakhona I think inkantolo yenze ngendlela kuyiyona yona ukuze ikhiphe isigwebo esi-appropriate. Hayi insinda badala umkhwa wokuhlukunyezwa nokuthutyuzeliswa kwabantwana apha eMzantsi Afrika. Mnumzana uMajola, mnumzana uZikalala, masibambe ngazibini ngexesha lenu nibe nosuku olumnandi. Sibonga kakhulu. Siyabonga. Right mbukeli we-SABC Lihaye lo besithetha naye ingcali ke nengcaphephe yezomthetho mnumzana uMpumelelo Zikalala ikunye ke naye umnumzana uPetros Majola osuka pha kwiziko leKhula Development Project elinceda kakhulu amalungelo abantwana besixelela banzi ke mbukeli ngalo ityala lika Jocelyn Smith nalapho ke phezolo sibonile into yokubana isigwebo esimiselwe phakathi kwesithathu ngokuxhwila nokurhweba ngabantu.